أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malam senanyan Nabi tat sakit di fon bak maghrib sampai an isya Rabiul Awal malam 12 ya Rasulullah ne pandang dunia Zahir malam yan wafat pimenan malam senanyan wate yang sama Cucu bandua Hasan ngan Husain dua di samping sinan bandua Nabi nemarid dengan Fatimah sajan Aisyah perumah dumna harus tahu dep wajib tamate kedeh barabi bandung megisa getanyo tinggai sajan ngan umat kedeh mesapan di padang masyar kedeh metemeng bandung ngan umat yang tung syariat masalam dunia yang saho pako jalan syariat yang sapan umat kalimat dua zahir ngan batin itiket tepat jalan syariat hana metuka kedeh merumpau uro akhirat kedeh mesapat ngan umat dunia kadroh kutika lun wabak rahmat salam hadarat malaikat bah akan gejatung oleh Israel ngan Israfil sajan geteka Siti Fatimah neken lerijang wahai janjongan pakre ananda solam pernawa ane nasaboh solam metu'o salah ngan benar Hasan ngan Husain napat nekebah dum asorumo solam usaha Temana jawab li Rasulullah lun suruh ba Allah Azza wa Jalla kegataan hana lun bunda akan Aisyah hana lun duka yang tak susah lun wahai Fatimah umat lun bica ba saboh masa 70 le jadi firqah saboh yang jelah asal syurga yang ahlus sunnah wal jamaah lain firqah 72 umat zamannya lepah lun takut ulama karut yang pegah haba hukum agama membalut-balut hukum itikat metuka-tuka zahir bak lidah jiba syariat batin hakikat jika mengputa zahir Islam batin jih kafe sahabat ji ungke dengan ulama yang kehayane yang tatlun pikir yang susah hati berangkajan masa Siti Fatimah ni bak wadianyan nekalan nedang urang di luar Fatimah neken ba Rasulullah oh hai ayah urang di luar hana lun ture hana lun tuso urang ledro jitban teka rupa tan hebat lagi samlago hana mesiro yang benar rupa ngan lemah lembut Nabi ne pegah ubah Fatimah yang si bijih mata yang kehayane benar tature urang pecerelon dengan gata malik mawon wahai sambino yu tamong keno bekle di luar pakre keuntung bandum kamu menyodran wahai Maulana solam papa jauh dengan tawa solam pernah dalam agama Nabi nu jawab wahai bawah hati agama suci ka sempurna kitab dengan sunat necok kedali ijma' lagi sahabat mulia yang mukhalafah tak mewafakat segala sahabat menghajar insan hanpe tak mesin ane ke alam hanpe tak idam ke asal dunia hanpe tak galak ke dunia releh hanpe tak fikir ke barang fahna wahai ane jak buka pintu back trap laju jamnya di luar Siti Fatimah ni bedah laju kedeh pintu sidro ne langkah Siti Fatimah ne tarik pintu salam le laju urang di luar ne jawab salam dengan bagah-bagah sajan yu langkah jamnya ban teka kedeh ne tamong ba Rasulullah menan perintah bunuh bak hamba oh ban ne dengar kana perintah tamong bagah ubak Maulana oh ban saretro ba Rasulullah salam le bagah malaikat ba ne jawab salam le Rasulullah yu piau bagah jamnya ban teka ne bukan hari dengar Rasulullah napa lun pegah wahai Mustafa ulun jak kena perintah Allah firman bagah kedran yu ba
Tuhan yetung ya Rasulullah kabeh langkah bak dunia fana. Hanle ne peduk dalam dunia kutuk, dalam dunia mabuk kasih memada. Mena izin ran ya Rasulullah tempat ne pindah unang gerobaka. Nabi ne jawab hanlun sanggah ridha ba Allah ulun jadisa. Yang tak susah lun hai malaikat diingat-ingat ku umat dumna. Hai malaikat mawon ne cok nyawang lun rat ubon-ubon tentang kepala. Necok nyawang lon betat bersakit tulengan kulit bit betat binasa. Ke umat Bandung singa bek sakit bak lon pesep Bandung ubena. Karena ulun kana jaminan han lekang iman wate nazar. Umat di ulun saleh pakreban bak kadang-kadang le yang binasa. Hai malik mawon, hai malik mawat ne timang-timang sangat. Lon sayang ku umat dumna di malik mawat ne jawab rijang ban hukum Tuhan Azza wa Jalla. Sakit ngan mangat urusan Tuhan di ulun janjungan urang kerja. Nabi ni tanyang lamu bak Jibrail umat lun pakre wahai saudara. Jibrail jawab ya Rasulullah Tuhan beri mudah ke umat gata. Tuhan ampun dosa bak umat Bandung selamat yang ikut gata. Watiana dengar jawab Jibrail masanya Nabi hanale duka. Nabi sud sugo di dalam babah ubah Aisyah nejuk le sigra. Niba watianyan ya Rasulullah dengan Fatimah laju menghaba. Wahai anak bungong mangat be ulun wadile dilikut nyan gata. Tabre ulun com anak diule yang fon medeme ulun ngan gata. Siti Fatimah perbah ule Nabi ne combe ditentang kepala. Fatimah dengar nekun Rasulullah kalimah taibah dengar ne baca. Dia Fatimah pubedah ule Nabi lelai malaikat ba. Malaikat pet diwi dengan unun sahabat mandum sajan dilingka. Anak ngan cuca dengan rumah lain dum punah kaum saudara. Urang masuk-masuk Bandung kapunoh Nabi netung roh wadi watia fajar. Tengah nyan mandum baca salawat Nabi pi wafat malaikat bat. Dum malaikat netron ubumo dijeb-jeb sago ne preh maulana. Budia dari Bandung kapunoh mesenoh-senoh jantung maulana. Pintu syurga Bandung nepehah neraka tujuh tutup semua. Neraka tujuh masanya lebih hormat nebrele hak ta'ala. Langit ban tujuh busut ba'aras. Pintu nepehah sampo muntaha. Malaikat dang dijeb-jeb lapih nepreh genasih Allah ta'ala. Nabi dan wali metajo-tajo nepreh di pintu langit pertama. Tuhan suruh ubah Jibrail kafan rohani ne yua sedia. Dalam syurga Jibrail ulang jakco kafan petren ngentahta. Kedeh lege baba Rasulullah tempat arwah malaikat ba. Ule alam limuang Siti Aisyah ya Rasulullah necreba dunia. Ban saboh rumah mantang selawat Nabi kawaf malaikat ba. Siti Fatimah han petakeun pre Nabi kan wabah ta'ala. Hasan ngan Husain bandua cuco adun ngan adohan pecelitra. Dum asor rumah di Rasulullah han peta pegah bandum lam duka. Sayyidina Ali ngan Utsman masajan sinan dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar dan Lom Salman wafakar rijang Bandung ubena. Urawa ban benga cuaca bandrang kirim khabaran warta berita. Salman Farisi yang paling kencang surat gelayang uduson ngan kota. Jeb-jeb sugo banua Arab. Jeb-jeb tempan gepetroh kabar. Khabar lam surat Nabi kawafet tinggai sahabat pet Bandung serta Mesir ngeroma Yaman Baghdad. Di jeb-jeb tempat masing-masing kepala. Ubani Aratama au Kufah lam nanggro Mekah Bandung semua. Kabar lam surat saban penegah ya Rasulullah meninggai dunia.
Urang Madinah Bandung kagetren di jeb-jeb dusun agam ngendara. Oh ban mesaho Bandung mesapat jauh denger rap masing kepala. Sayyidina Ali muafakat yuhnyan Umar Usman dan Abu Bakar. Wahai kaum yang katruh genoa sajan ngen kamu Bandung serta. Ya Rasulullah gobnyan kawafet bak kamu banpet nepegah kabar. Wate wafet lon kun Rasulullah kubu nepehah banpet dro gata. Dalam masjid nanggro Madinah tak pegat kubah ban si selingkah. Menan bak kamu kana amanah. Coba nepegah pakre bicara kun Abu Bakar. Coba tapi ke Bandung sare Tuhangan muda. Di Abu Bakar laju nepegah rakyat Bahrullah dengar dumrata. Hana so jawab kadar si kenjam Bandung meron-ron dengan ia mata. Ladum dang pike tan le mereoh dang gro Madinah singa sengsara. Tapreh si drodre Siti Fatimah kagada tua kamu ubena. Yang tuha-tuha temale yuhnyan muafakar rijang laju ngan segera. Teleh fakat tujuan saho gebeda sidro urang tuha. Ba Abu Bakar gede gepeto sajan ban pedro sahabat Maulana. Laju gemarit gepegah tempat kamu kafakat saboh suara. Lagi anu pegah bunuh anu marit dalam masjid kubur Maulana. Sengkirahana Nabi nuwasid hanjet betebit gobnyan ulua. Ja'alam sakit baro anu marit bak kamu kebit han pecelitra na bret tia manteng dalam masjid metuka wasit takut durhaka. Soayang bantah diubah wasit bak dunia megrit akhirat binasa. Teman marit lom urang yang tuha ya Abu Bakar Nabi kawafet. Nabi hanale bak meso ganti. Muafakat kamu sidro dalam pet Umar Usman gata ngen Ali sidro abak mere yang tanggung jawab. Menyogah meso urang mat gayam mandum urusan hanjut tapubut. Leuh musyawarah Bandung selesa geboh genanto ya Abu Bakar Umar Usman teleh ngan Ali masing-masing krine pulang jumba. Masing-masing pegah masing-masing fah betimang umat masing-masing mat dalam negara. Kamu so tentera dengan polisi, kamu so qadi pegawai dumna, ule kamu so ganto janjungan Bandung kasenang tuhangan muda. Yuhnyan laju mufakar rijang kubur janjungan laju gebuka. Yang jak bak kubur rame mepado, yang jak semano ulun cerita Umar Usman pemano Nabi Sayyidina Ali nemung kepala. Di Abu Bakar nemung di kaki ni petroh dum ia je bule romat. Di anu Abbas adun ngan ado gobnyan dua dro keingan dada. Hasan ngan Husain bandua sajan gosok janjungan bak-bak yang suka. Mejan di jaro, mejan di kaki, mejan di pipi, mejan bak dada. Mesenoh-senoh humano Nabi gejak sibu ia atih Maulana. Tubuh di Nabi suci tan kotohan payah lega gepe batima. Yang jir sampai trep humano Nabi mesenoh plei urang dum lingka. Alih pumano ya Rasulullah geboleh baga kafan gebuka. Abdurrahman yang buka kafan yang priapih gomnyan buno ayuh mula. Raja Mesir beri untuk kafan neboh ke kafan lebih mantengna. Kafan di Nabi ijai tak cedah katrep hadiah bak sidro raja. Raja Mesir beri untuk pakaian neboh ke kafan lebih mantengna. Ijai yang lebih bandum nu simpan sipluh dro kafan manteng mumada. Abdurrahman tengah mat kafan dang neboh pinggang nutup anggota. Lamgah gebalot ya Rasulullah tamong Fatimah nu comba dada. Bedah Aisyah nu comba talak Safiyah ni ba keneng bandua. Tema Hafsah ba ubon-ubon Maimunah nu com gliyung bandua.
Di juariah necum di gaki, hindun di pipi antara dua. Tema di saudah dada sebelah wi, di tentang ate ne pejap muka. Ramlah necum diuk taku, Zainab laju diuk dada. Hasan dengan Husain bandua gomnyan, balut janjungan pesampuh muka. Sementara pengei seruban Nabi masanyan gah tutup muka. Oh sare abe mekalan-kalan, baro negom kafan di muka. Alia selesai ikat kafan yang bau-bauan Ali Murtada. Oh sare lengkap dempe ka kemah ya Rasulullah, masanya neba kedih sembayang dalam masjid. Raya dengan ubi tuhangan muda. Yang gulam ulea Salman Farisi, yang gulam gaki ya Abu Bakar, Umar, Usman, teleangan Ali, kanan ngan kiri ditentang dada. Hasan ngan Husain setat bagah lambulen, pedlah penuh cuaca. Dalam masjid berdua jenazah, rakyat Bahrullah dalam menluah. Yang pun sembayang dua malaikat Jibrail mehat Imum Ubena. Liuh nyan sembayang kaum lako kaum bina kali kedua. Liuh nyan anak miet Bandung sembayang jenazah janjungan yang tat mulia. Kan lagi jino lain pasaran sampai roh undang urang di luar. Yang urang gampung limong dengan enam menan ke macam akhir masa. Kagadah gasih kabeh sayang, urang meninggai hanale doa. Yoh masa udep mesajan-sajan, wate meninggai hanale tanitna. Kali senelih menghadap ruman, patut wate nyan sambat setia. Kamit so pikir lagian macam seakan-akan kan manusia. Telih semayang ne balik laju, bak gaki kubu ne pedua tema Abdurrahman dua dengan Ali. Petamu Nabi dalam kuburnya. Nabi ni petran segaki kubur nu seyung laju ule fon neba pemuyuk ule pemanyang gaki barang so mate menan yang aula. Bak ta tanom Nabi mesenoh-senoh, jak gepai tanoh Bandung semua. Pesari tanoh Usman Ali, tema yang play iya Saidina Umar. Salman Farisi ne pula bate nedang ba ule ya Abu Bakar. Teliang mendoa adeh pang ule selawat dente tamat acara. Dum pintu bumo abeh ne pehah ya Rasulullah, kana jak gisa nikmat syurgahan peta pegah genase Allah dipun yoh mula. Temanam Nabi bak malam Rabu dalam cahayahu bulan purnama. Bak malam petbelah cahaya bulan hu, han payah lampu urang jak gisa. Wafat sinayan netanam Rabu menan mesyuhu dalam celitra. Yang kehjet meten tok dua urawa sebab gah meso gantoa Maulana. Ban ka meso genan toa Nabi masanyan le pekemah sigra. Dalam hakikat sidemban Tuhan peten janjungan ngan ha ta'ala. Nuyu ajak meen ngan malaikat jak kalan tempat dalam syurga. Serta syurga yang jumba umat dijib-jib tempat malaikat bat. Dengan Jibrail Israfil sajan Mikail pihlom Israel pihna. Abih nekalan pintu akhirat ngan malaikat jet pau nebah. Hingga troh bak neraka tujuh kenan ne petroh malaikat ba. Abih nekalan tempat si kafe awai ngan akhir kamere jumban. Misal Zamrud dengan Fir'aun, kamu pat Bandung ke pulang jumba. Di Abu Jahal dengan Abu Lahab hana mesapat melain kamar. Melain bilik, melain tempat masanya derajat azab dengan siksa. Oh abih nenging segala bago nyawang nepo petren udonya. Oh ban meriwang nyawang ubumo laju semana jasad Maulana. Dua pat meten Nabi getanyo dalam bumo agah meso raja. Nabi kawafat nuwaba Allah urang ziarah tiap-tiap kutika. Niba urafon hingga ketiplo hanatom tedoh urang teka. Gejak ziarah Siti Fatimah dengan Aisyah Bandung semua. Bek susah hati Bandung permo hingga troh ratusan urang neteka.
yang jarak-jarak hana sigatro hana tomputo dum raja-raja, raja Mesir, Yaman dengan Irak, dum yang jarak jeb nanggro teka. Umat khanduri di jeb-jeb nanggro sampo anjinawa di muka dunia, khanduri zahir khanduri wafut saboh gepebuat medemeng dua nabi katan lenua bak Tuhan tinggai Quran dengan hadisnya. Bandum urusan pulang bak sahabat, habis sahabat di bak ulama. So yang tim ikut dapat petunjuk, so yang hantim cok sesat yang nyata. Umat di Nabi terserah bak Tuhan, masanya senang Nabi negisa. Nyandum di Nabi ingat ku umat yang rame, umat hana terasa. Yang setat Nabi jitung syariat sinan alamat jid ke tanda dengan ulama sabe jimumat urang keramat hanji mesenda. Urang musyrik tan lelam umat bak ingat-ingat bek salah raba kafe Islam hana musaho ingat polimdro tuhangan muda. Umat ketinggai masa gobnyan wo ke mesaho upadang masyar. Yang setat Nabi umat di Nabi awai ngenake mesaboh punca. Nabi kan wo ubah hadarat nejak preh umat di padang masyar. Yang na gesebut jalan syariat bak jaro anemat laju leneba. Yang na selamat Islam iman. Marhaban marhaban Nabi ne baca liwaul hamdi payung Muhammad ba ne preh umat di padang masyar. Bukan le sayang Nabi ke umat dunia akhirat hana ne lupa akan anu dro hana ne ingat sabe ke umat ne tanyong hoka umat dia ke yang tat de gaga letat mu palo agam ngendara jiplung ba umat jilup holain ubak kafirin yang ladum suka ladum katurut lambut Yahudi ladum Nasrani sembah berhala ladum munafik ladum majusi sebabnya Nabi mano ia mata letat mu palo urang di akhir Allah ya Rabbi ban qada kadar yang jid di Nabi sabe teringat sayang ku umat rame binasa. Di fon lam dunia ne pilih umat sampo akhirat kedeh ne mita. Lam padang masyar uro tarik kat neja mesapat dalam kawan baha. Yang kan Islam laju ne peleh hana tempat weh betat saudara.